السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. عباد الله، ishimwe ikuzo bikwiriye Allah subhanahu wa ta'ala, amahoro n'imigisha nibisakare ko sozereje intumwa n'abahanuzi nabiyina Muhammadin sallallahu alayhi wa sallama, nabiwe n'abasangiranye ndobe n'abamukurikiye n'abazakomeza kumukurikira kuzageza ku munsi w'imperuka. Dusaba Allah subhanahu wa ta'ala ko twese yadushyira muri abo ngabo, Allahumma amin. Ibadallah, bagaragu ba Allah subhanahu wa ta'ala, dukomeje kurebera hamwe amasomo aboneka mu gitabo Al-Kabair, igitabo ibyaha bikuru, igitabo cya الشيخ مؤرخ الإسلام الحافظ النقاد أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قيماز الذهبي رحمه الله تعالى. الله سبحانه وتعالى mwishimire amugirire impuhwe. Bagaragu ba Allah subhanahu wa ta'ala, twibukiranyije impamvu turebera hamwe ibigendanye n'amasomo y'ibyaha bikuru. Ntabwo turebera hamwe ibyaha bikuru tunibukiranya kuri ibi byaha bikuru kubera ko dukunda ibyaha cyangwa se ari byo dushyira imbere, ahubwo impamvu ni yayindi, no kugira ngo tubashe kumenya ikibi niturangiza tukirinde. Tubashe kumenya ikibi niturangiza tukirinde. Ntabwo umuntu ashobora kwirinda ikibi atakizi. Intambwe ya mbere no kukimenya akagisobanukirwa, hanyuma akabona kukirinda. Twari twagarukiye kuri hadithi ya Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu. قال رحمه الله تعالى: وعن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال. twagarukiye ku cyaha gikuru cya kane, aricyo kureka gusari. Umuntu kureka gusari, iki ni kimwe mu byaha bikuru tuziririzwa, tunabuzwa n'Ubuislamu kwisangamo no kurangwa nacyo. Hadithi ya Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu yaravuze ati, numwe Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yaravuze ati: ما من مصل إلا وملك عن يمينه وملك عن يساره فإن أتمها عرجا بها إلى الله تعالى وإن لم يتمها ضرب بها وجهه. Intumwa Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaravuze iti muri no hadithi, nta muntu n'umwe usari ukora isala uretse ko aba afite umumalayika iburyo bwe n'umumalayika ibumoso bwe. Fa in atammaha, yatunganyije rino sengesho, abamalayika babiri bararizamura bakarijyana kwa Allah subhanahu wa ta'ala, iryo sengesho ritunganye. Naho ataritunganya bakarifata kubita mu maso. وروى البيهقي بسنده عن عبادة بن الصامت. لأن حديثي إلي مجتوى البيهقي yakiri hadithi iturutse kwa Ubadata ibn as-Samit, nawe yikunu Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yaravuze ati: man tawadda fa ahsana al-wudu'a, umuntu wese uzatawaza, uzakora isuku yo umuntu akora agiye gusari ariyo wudu. Umuntu wese uzatawaza thumma qama ila as-salah, hanyuma agahagarara kugira ngo akore isengesho. Fa atamma ruku'aha wa sujudaha wal qira'ati fiha, yarangiza agatunganya ibigendanye no kunama muri iri sengesho no kubama, ndetse akanasoma igisomo agitunganya, asoma neza nkuko tubitegekwa n'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. qalat as-salatu, isalira mubwiriti: hafizaka Allah kama hafaztani, Allah akubungabunge nkuko mbungabunze. umma sa'ida biha ila as-sama, hanyuma iri sengesho rikazamuka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. walaha daw'un, rifite urumuri, wa nurun, n'umucyo. wafutihat laha abwabu as-sama, rigafungurirwa
imiryango y'ikirere hatta yantahiya biha ila Allah ta'ala, kugeza rigeze kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Fatashfa li sahibiha, likavuganira nyirukurikora, likavuganira nyirukurikora. Illam yutim wa idha lam yutim ruku'aha wala sujudaha, naho igihe adatunganyije urikora adatunganyije kunama muri ryo ndetse no kubama, wala alqira'ati fiha, nanatunganye igisomo muri ryo. Qalat as-salah, isala iramubwira iti dayyaka Allahu kama dayyatani, Allah gutererane nkuko untereranye. Hanyuma bikazamurwa ryagera kwa Allah, ryagera hejuru mu kirere. Wa alayha zulma, rifite umwijima. Hanyuma imiryango y'ikirere igafungwa ntiribashe kuzamuka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Hanyuma rikazingwa nkuko umwambaro ushaje uzingwa, rigakubitwa, rigasubizwa nyiraryo, rikamukubitwa mu maso. Wa an Salman al-Farisi radiyallahu anhu, none hadith yaturutse kwa Salman al-Farisi yaravuzati qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, inwe Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yaravuzati as-salatu mikyal, isala ni igipimo. Faman wafiya lahu, uza isala ni igipimo, uwujuje icyo gipimo. Isala ni igipimo, uwujuje icyo gipimo, wafiya lahu, nawe azuzurizwa na Allah subhanahu wa ta'ala ku munsi w'imperuka. Waman taffafa faqad alimtum ma qala Allah ta'ala fil mutaffifin, kandi nanone uzanusura akagabanya ntiyuzuze kuri icyo gipimo, muzi ibyo Allah subhanahu wa ta'ala yavuze kuri babandi bagabanya ku minzani muri suratu al-mutaffifin, aho Allah subhanahu wa ta'ala agira ati wailul lil mutaffifin, ibihano bikomeye biri kuri babandi bagabanya iminzani, abatuzuza ibipimo ku minzani. Wa Allah subhanahu wa ta'ala aba bantu batuzuza isala, badasari isala nkuko bikwiriye ngo buzuze ibigendanye na ruku, kunama muri yo na sujud n'igisomo, aba Allah subhanahu wa ta'ala bahaye isezerano ryo kuzabashyira mu kibaya kiri muri jahannam, mu kibaya kiri muri jahannam, aricyo bita wail. Niho Allah subhanahu wa ta'ala avuga ati ikibaya cyangwa se ibihano bikomeye cyangwa se ikibaya kiri muri jahannama kizabamo babandi batuzuzaga ibipimo, batuzuzaga iminzani. Qala wa huwa wadin fi jahannama, ni ikibaya kiri mu muriro. Tastaghithu jahannam min harrihi na'udhu billahi minhu, na jahannama nayo ubwayo, umuriro wa jahannama nawo ubwayo usaba Allah subhanahu wa ta'ala ko yawurinda iki kibaya, kubera uburyo cyakamo umuriro mwinshi kuruta handi hose. Qala wa Ali ibn Abbas radiyallahu anhuma, none hadith yatuswa ibn Abbas, imani mwishimiriwe nase, anna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, mwimana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yaravziti idha sajada ahadukum falyada' wajhahu wa anfahu wa yadayhi ala al-ardi, umwe muri mwebwe najya yubama mwisala ajya ashyira ibiganza bibiri bye hasi, wa anfahu, ndetse n'izuru rye rikore hasi. Fa inna Allah ta'ala awha ilay, kubera ko Allah subhanahu wa ta'ala yampishuriye an asjuda ala sab'ati a'dha'i, ko ngomba kubama nubamye ku ngingo zirindwi. Aljabha, agahanga ni zuru, ndetse n'ibiganza bibiri, ndetse n'amavi abiri, ndetse n'ibirenge bibiri. Wa alla akuffa sha'ran wala thawba, ndetse Allah subhanahu wa ta'ala namishurira ntegeka ko nakwiriye gusari nazinze imyenda. Amenyo sona ko kuzinga imyenda ari gute, kwa kundi umuntu ashobora kuba yafata umupira nk'uyu nambaye cyangwa se ikanzu akazinga amaboko akayageza nkaha, yarangiza akajya gusari. Nimwe Imana iritubuza kuba umuntu yasari isala yazinze imyenda, yaba imyenda, amaboko y'imyenda cyangwa se amaboko y'ipantaro, kuba wabizinga ibi byose ntago byemewe. Ibi byose ntibyemewe igihe uri gusari, nkuko bamwe basari babizinze ariko ntabwo byemewe. Faman salla wa lam, ndetse no kuzinga imisatsi,
anga ku gihe cy'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam abagabo muri kamere yabo babaga nabo bafite imisatsi. Ndetse tunabwirwa yuko murabyibuka muri mu gitabo cyacu Rawdatul Anwar, gitabo kigisha ku mateka y'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, twavuze ko intumwa y'Imana yari ifite imisatsi itendera mu ntugu. Rero biranaziririjwe kuba umuntu ufite imisatsi y'umugabo yasari imisatsi nayo ayiboshye ayifunze nka kwa kundi bafunga imisatsi. Aman salla wa lam yu'ti kulla 'udwin minha haqqahu la'anahu dhalika al-'udwu hatta yafragha min salatihi. Uwari wese uzasari adahaye urugingo rwose ukuri kwarwo, atarushize hasi nk'uko rugomba kujya hasi nk'uko tubivuze muri izi ngingo zirindwi, la'anahu dhalika al-'udwu, ruriya rugingo ruramuvuma rw'ubwarwo, ruramuvuma rukamusaba imivumo kwa Allah subhanahu wa ta'ala kugeza arangije gusari. Warawa al-Bukhari an Hudhayfata ibn al-Yaman radiyallahu anhu, nanone Bukhari mu gitabo cye as-Sahih yakira hadith tuzwa Hudhayfa ibn al-Yaman yavuze ko yabonye umugabo ku gihe cy'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam ari gusari ariko atuzuza atanatunganya kunama mu sala ndetse no kubama muri yo. فقال له حذيفة رمبقلتي صليت ولو مت وأنت تصلي هذه الصلاة مت على غير فطرة محمد صلى الله عليه وسلم. ورسائي أريكو رمتفوي أريكو ساري مرو برجو وابفوي تريكون زيرين غيمان محمد صلى الله عليه وسلم ndetse wabupfuye utari mu migenzo y'intumwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. وفي رواية أبي داود أنه قال نمنفق أبي داود رضي الله سبحانه وتعالى منيش مرفزتي منذ كم تصلي هذه الصلاة. وبقى حذيفة ونقول يمونه رمبقيتي كفر جاري umaze igihe kingana gite usari isali imeze nk'ingi? Qala mundu 40 sana, aramubwira ati maze imyaka 40 nsari nk'uko nguko mbonye nsari. Qala ma sallaita mundu 40 sana, aramubwira ati ntabwo wigeze usari muri imyaka 40 yose. ولو مت على غير فطرة محمد، كان درمت نبفوي قرشو أساري قرشا وابفوي أتري منزرا أتري كودين يا محمد صلى الله عليه وسلم. وكان الحسن البصري يقول لتنم ومن يبيت حسن البصري يجق فقتي يا ابن آدم أي شيء يعز عليك من دينك، يجق فقتي ومن دم نيتشي نوبها kuruta idini ryawe, ni ikihe kintu wubaha kuruta idini ryawe? idha hanat alayka salatuka, mu gihe utubaha isengesho ryawe, isala yawe, wa anta awwalu ma tusalu anha yawm alqiyama, mu gihe kandi ari ryo rya mbere uzabazwa ku munsi w'imperuka. Nicyo kintu cya mbere uzabazwa ku munsi w'imperuka, isengesho. Uramutse utubaha isengesho rero ni iki kintu wubaha mu idini ryawe? كما تقدم من قول النبي صلى الله عليه وسلم، منكو twabibonye mu mvugo y'intumwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aho intumwa y'Imana igira iti ikintu cya mbere kizabarirwa umugaragu wa Allah subhanahu wa ta'ala ku munsi w'imperuka mu bikorwa bye byose yakoze ni sala. Niramuka itunganye azaba atsinze anarokotse, niramuka ridatunganye azaba ahuye n'ikimwaro ndetse anahuye n'igihombo. fa in intaqasa min al-faridati shay, ariko naramuka abuze zimwe mu sala z'itegeko zituzuye kugira ngo Allah subhanahu wa ta'ala mubarurire umunzani we ube avuga ko yasaye bitewe n'uburyo Allah subhanahu wa ta'ala azaba yabigennye, hakagira ibibura mu sala ze z'itegeko. yaqulu Allah ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala azabwira abamalaikati undhuru hal li 'abdi min tatawwu'in, murebe niba umugaragu wanjye hari amasengesho yakoze y'imigereka kugira ngo tuyuzurishije aya masengesho y'itegeko tuzuye. ثم يكون سائر عمله كذلك, hanyuma batangire babarure n'ibindi bikorwa bye babigenje nk'uko nguko. قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى, شيخ محمد بن صالح العثيمين الله سبحانه وتعالى مجرمه أرفقتي صلاة التطوع تشمل السنن الراتبة, أتي إصالة زوزوليزا إصالة زي مجرك زي زوزوليزا إصالة زي تجيكو كمون سمروكا زي ني صالة قبلية بعدية إذي دكرة ندتي نصالة سنن المستقل المؤقتة بوقت, نصالة زي مجركا زاجين ومجه روناكا, زاجين ومجه روناكا كالويتري, نصالة يا ويتري
صلاة الوتر وصلاة الضحى ni salatu ya duha na suna ya duha والسنن المطلقة ndetse n'izindi sala z'imigereka muri rusange zidafite igihe kigenwe umuntu ashobora kuba yakora zidafite n'umubare wagenwe n'ubuyisilamu ahubwo umuntu akora nk'uko abishaka izi zose zizuzurizwa amasala y'itegeko ni ukuvuga ngo isala yose y'umugereka aho iva ikagera izarebwa فينبغي للعبد أن يستكثر من النوافل rero birakwiriye bagaragu ba Allah subhanahu wa ta'ala kabagaragu ba Allah subhanahu wa ta'ala bakora isala z'imigereka cyane kugeza kubera ko hari ubwo bazazikenera imbere ya Allah subhanahu wa ta'ala wa billahi tawfiq qala rahimahullahu ta'ala fasl mwalisi Allah subhanahu wa ta'ala mujiri muragira ati ikigwa uqubatu tariki aljamaa uqubatu tariki aljamaa igihano kireba igihano gihabwa cyangwa se igihano kireba wa wundi waretse gukora isala yo mu mbaga wa wundi waretse gukora isala yo mu mbaga kandi abishoboye abifitiye ubushobozi qala Allah ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala muri Qur'an rajati yawma yukshafu an saqin wa yud'auna ila as-sujudi fala yastati'un khashi'atan absaruhum tarhaquhum dhilla wa qad kanu yud'auna ila as-sujudi wa hum salimun aya iboneka muri suratul qalam aya 42 kugera kuri 43 Allah ratubwira ati yawma yukshafu an saqin ibuka umunsi ari wo munsi w'imperuka ibintu bizaba bikomeye kandi biteye ubwoba ubw'igice cyo hepfo cy'ukuguru kwa Allah subhanahu wa ta'ala umurundi kizagaragarizwa ibiremwa bya Allah subhanahu wa ta'ala nuko abahakanyi bagahamagarirwa kubamira Allah subhanahu wa ta'ala ariko niba bishobore bazaba bubitse amaso kubera ikimwaro batwikiriwe n'agasuzuguro nyamara bajyaga bahamagarirwa kubamira Allah subhanahu wa ta'ala ari bazima nibabikore kubera ubwibone wadhalika yawmul qiyama uko aho ni ku munsi mperuka bagaragu ba Allah subhanahu wa ta'ala waqad kanu fi dunya yud'auna ila as-sujudi Ibrahim at-Taymi umwe mu bamenyete Ibrahim at-Taymi aravuga ati يعني إلى الصلاة المكتوبة إصالة فقهنغاها ني صالة إفقهنغاها ني صالة يتجيكو بالأذان والإقامة كان دي يا توري أذان نإقامة إصالة يجمع وقال سعيد بن المسيب نوكة قيرتي كانوا يسمعون حي على الصلاة أبابان الله سبحانه وتعالى فقمرينو آية بجا قبون فحي على الصلاة مؤذن umuhamagazi w'isengesho Bilal ari mahamagarira abana babwira ati nimuze gukora isengesho nimuze bahamagariye gukiranuka hayya ala al-falah fala yujibun maze bakanga kuza gusari wahum ashau salimun kandi ari bazima bafite ubuzima buzira umuze batarwaye cyangwa badafite ikindi kibazo icyo ari cyo cyose waqala Ka'b al-Ahbar nanone Ka'b al-Ahbar aravuga ati wallahi ma nazalat hadhihi al-ayati illa fi alladhina takhallafu 'an al-jama'a ndarahira ku izina rya Allah subhanahu wa ta'ala ki aya itigeze imanukiye abandi abari bo bose usibye ko imanukiye babandi badakora batita kwitabira ku isala yikorewe mu mbaga fa ayu wa'idin ashaddu wa ablaghu min hadha liman taraka as-salatu fil jamaa ese nirihe niki gihano cyaba kirenze ikingiki Allah subhanahu wa ta'ala vuze muri no aya kuri wa ndoretse isala yo mu mbaga kandi bifitiye ubushobozi wa amma min as-sunnati naho mu mvugo zinwe Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam zigaragaza كورك وكورا صلاة الجماعة إصالة يتجكو فما ثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ننفقي ونكمري مبتوى بخاري مسلم يفوق كنون إيمان محمد صلى الله عليه وسلم يفوزيتي لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام نيجزك غامبيرا قتجك بلال
ko aqima isala ahamagarira abantu gukora kigiye cy'isala cyageze iqama agaqima isala fatuqam mazi isala igakorwa thumma amura rajula hanyuma nkategeka umugabo faya umma nas akaba ari uyobora abantu mu masengesho kubera ko intumwa y'Imana niyo yari imam kuri iki gihe ikiriho nta wundi wari imam iravuga iti nkategeka umuntu akayobora abantu akababera imam thumma antaliqu ma'i birijalin ma'hum hanyuma nkagenda ndi kumwe n'abagabo ma'hum hazmin min hatab bafite imiba y'inkwi ila qaumin la yashhaduna as-salata fil jama'a tukajya kureba abantu bataza gukorera isala mu mbaga babagabo فأحرق بيوتهم عليهم بالنار maze nkabatwikiraho inzu zabo kubera kutaza gukora isala y'ijama wala yatawa'adu bihaqqi buyutihim alayhim illa ala tarki wajibin kandi n'Imana nabwo yari kugambira gukora iki kintu gutwikira abana amazu atari uko iki gikorwa ari itegeko ikihe gikorwa cyo gukora isala y'itegeko mwijama cyangwa se mu mbaga ku mugabo ma'a ma fil buyuti min adh-dhurriyyati wal mata' nibiba biri mu nzu nk'abana ndetse n'ibintu n'Imana byose kabirengaho ikaba yashaka yanagambira gukora icyo kintu wa fi sahih muslim no mu gitabo cya muslim as-sahih anna rajulan a'ma umugabo w'impumyi yaje ko n'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam faqala arayibwira ati yewe n'Imana laysa li qa'idun yaquduni ila al-masjid nta muntu mfite undandata anjana ku musigiti impumyi zikenera abantu bazirandata bazijyana ku musigiti arabwira n'Imana ati ya Rasulullah ntago mfite umuntu undandata anjana ku musigiti wasala an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam asaba n'Imana ko yamuha uburenganzira ikamuha uruhushya rw'uko yajya sarira mu rugo kubera kadafite umuzana ku musigiti farakhasa lah n'Imana imuha uburenganzira imuha uruhushya falamma walla da'ahu faqala hanyuma ahindukiye agiye imaze kumuha uburenganzira n'Imana yarongera muhamagara ataragera kure iramubaza iti hal tasma'u an-nida'u bis-salah ujya wumva umuhamagaro ariwo adhan ujya wumva adhana y'isala iri gukorwa qala na'am arasubiza ati ndayumva qala fa'ajib n'Imana yamubwira iti nimba yumva ujuza gusarira ku musigiti warawahu Abu Dawud an Umar ibn Ummi Maktum nanoni hadithi yakiriwe na Abu Dawud mu gitabo cye Sunan iturutse kwa ibn Ummi Maktum عن عمري وابن أم مكتوم يترسك عمري ابن أم مكتوم أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم أم مكتوم يريمهم كريوي واجك نغيمان محمد صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أبقر نغيمان تيوي نغيمان إن المدينة مبجكري ويمجي ومدينة كثيرة الهوام وزيمو دسين باد في تومر والسباع ونزيمو نيماسكوا زنهزي وأنا ضرير البصر kandi nge ndi impumyi shasi'u dar ntuye kure inzu yanjiri kure y'umusigiti wali qa'idun la yulaimuni kandi mfite umuntu undandata utanyitaho fahalli rukhsa an usalli fi bayti esena njewe mjemerewe kuba nasarira mu rugo faqala hal tasma'u an-nida n'Imana muwaziti se wumva umuhamagazi wumva adhan qala na'am arasubizati na'am ndayumva adhan قال فأجب فإني لا أجد لك رخصة ريرو أجي أزاق ساري إصالة يجمع كبيرا كندونا هاورين غانزيرا تانروه شفيته فهذا رجل ضرير البصر ويمقاو يريمهمي أبغير نويماني بمبونا نوكو بمقوي كوزكم سكتي وليس له قائد يقوده إلى المسجد أدفتن ومراندة تغموزا المسجد وما هذا hamwe n'ibyo n'Imana ntigeze mu burenganzira bwo gusarira mu rugo rwe fakaifa biman yakunu sahihul basar se bya bimeze bite kuri wa wundi none ufite amaso mazimureba ufite ubuzima buzima utarwaye udafite impamvu nimwe ولهذا لما سئل ابن عباس لما في ابن عباس رضي الله عنهما ما نشمل نسي ubwo yabazwaga ku muntu yasumu an-nahar usiba amanywa aba wakoze igisibo yafunze kumanywa nijoro agakora ibihagararo by'ijoro wala yusalli fi jamaa ariko akabadasari isala mu mbaga wala yajma akabadasari ni sala yijuma قال يرفزتي إن مات على هذا فهو في النار يرفزتي يمون رمت أكفوي أميزرشا
yaba ari umuntu wo mu muriro. Waqala Abu Hurairata radiyallahu anhu, na Abu Huraira Imana imwishimire yaravuze ati la an tamtaliya udhunu ibni adam rasasan mudhaba khayrun lahu min an yasma'a an-nida wa la yujib. Umuntu aramutse yaravuze ati la an tamtaliya adhana ibni adam, umuntu aramutse yujujwe la an tamtaliya udhuna ibni adam, umuntu aramutse yujujwe ubutare, umushongi w'ubutare mu matwi ye, nibyo byiza kuruta kuba yakumva adhana ntagiye gusari ku musikiti. Waruya an ibn Abbas, nanone hadithi yakiriwe na ibn Abbas yavuze ko intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yavuze iti man sami'a al-munadiya bis-salah, uzumva umuhamagazi ahamagara abantu kujya gukora isala adhan, hanyuma ntareke kuza gusari abibujijwe n'impamvu yemewe n'amategeko y'Islamu, akabireka gusa kubera ko yumva atabishaka. Qila wa mal udhuru, maze babaza intumwa y'Imana bati niyihe mpamvu yewe intumwa y'Imana yabuza umuntu kuza gusari? Qala khawfun, intumwa y'Imana iravuga iti ni ukuba afite ubwoba bw'ubuzima bwe. Urugero, ukaba utuye nk'ahantu bizwi yuko hari abambuzi, usohotse wese bamwica, icyo gihe wemerewe gusarira mu rugo. Cyangwa se ukaba uri ahantu hatari umutekano, igihugu kikavuga yuko nta muntu wemerewe gusohoka mu rugo rwe, icyo gihe ntabwo wemerewe kujya gusari mu ijama. Aw maradin, cyangwa se intumwa y'Imana avuga iti cyangwa se arwaye, afite uburwayi bumubuza kuba yagera ku musikiti, lam tuqbal minhu as-salata allati salla, utari uwo nguwo akaba yakora isala nta mpamvu n'imwe afite, isala ye ntabwo yakirwa, يعني في بيته يجي أي كوري مرقرقي. وأخرج الحاكم في مستدركه عن ابن عباس أيضا، لأن الحاكم مجتوش المستدرك يأتي فوق ابن عباس رضي الله عنهما أفوق كنو إيمان محمد صلى الله عليه وسلم يفزيتي وثلاثة لعنه الله، وثلاثة لا، حديث يترسك علي بن أبي طالب، حديث يترسك علي بن أبي طالب رضي الله عنه يفزك إنه إيمان يرفزتي لا صلاة لجار المسجد، ناسينجيشو ry'umuntu uturanye n'umusikiti uretse ko ari rikorewe muri uwo musikiti. No kuvuga ngo ntago byemeye ko umuntu akorera isengesho mu rugo kandi aturanye n'umusikiti. Qila wa man jaru almasjid, baramubaza bati ese uturanye n'umusikiti uri kuvuga ni uwuhe? Qala man sami'a al-adhan, ese ni wa wundi inzu yifatanye n'umusikiti cyangwa se n'uwaba inzu yidafatanye n'umusikiti yaba ari umuturanye n'umusikiti? Aravuga ati ni wa wundi wese wumva adhan, ni wa wundi wese wumva adhan. Ariko ahanga yaragambiriye adhan yakoreshejwe umunwa, kubera ko adhan yakoreshejwe mikro ishobora no kugera aharenze imbibi z'umusikiti, ishobora no kugera ahantu kure cyane kubera bitewe n'amamikro ageza amajwi ahantu. Ahanga yavugaga adhana, uwumva wese adhana yakoreshejwe n'umunwa na Bilal, wa wese n'umuturanyi w'umusikiti. Warawa al-Bukhari fi sahihihi an Abdullah ibn Mas'ud, na Bukhari mu gitabo cye sahih yakiri hadithi yaturutse kwa Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, man mwishimira zati man sarrahu, uzishimira kuzahurana Allah subhanahu wa ta'ala ejo ku munsi w'imperuka ari umuyisilamu mwiza, falyuhafiz ala haula'i as-salawati al-khams, azabungabunge akore izi sala eshanu zitegeko azikoreye mu musikiti. Fa inna Allah shara'a linabiyikum sunan al-huda, kubera ko intumwa Allah subhanahu wa ta'ala yategetse yashyiriyeho amategeko intumwa yanyu imigenzo iyobora. Wa innahunna min sunanil huda, kandi aya masengesho atanu nayo ari mu migenzo iyobora. Walau annakum sallaytum fi buyutikum, muramutse musariye mu nzu zanyu, kama yusalli hadha almutakhallif, nkuko uyu muntu udashaka gusarira mu musikiti bigenza abikorera mu rugo rwe, la taraktum sunnata nabiyikum, mwamuretse umugenzo w'intumwa yanyu. Walau taraktum sunnata nabiyikum la dalaltum, kandi muramutse muretse umugenzo w'intumwa yanyu, la dalaltum, mwayoba. Wala qad ra'aytuna, uyu mugabo arivuga aravuga ati, uyu Abdullah ibn Mas'ud aravuga ati wala qad ra'aytuna, ati wasangaga twebwe, yani ma'ashara as-sahabati, abasangira ngendo b'intumwa y'Imana, laqad ra'aytuna wama yatakhallafu anha illa munafiqun ma'lumun nifaq, wasangaga twebwe ku gihe cy'intumwa y'Imana nta muntu warekaga isengesho mu mbaga muri jama uretse indyarya izwi neza ko ari indyarya. Au maridun, cyangwa se umuntu urwaye. Walaqad kana ar-rajulu, wasangaga rimwe na rimwe umugabo, yu'ta bihi yuhada baina rajulain, azanwa ku musikiti arandaswe n'abagabo babiri, ari hagati n'abagabo babiri ari bo bamugendesha, adashoboye guhagarara kubera uburwayi,
bakamuzana bakamutereka mu murongo. Au hatta yajia ila almasjid li ajli salati aljamaa. Wa kana Rabi' ibn Khaythama, Rabi' ibn Khaythama قد سقط شقه yari yararwaye uburwayi bwatumye baparaliza uruhande rumwe. Fakana yakhruju ila salati, yajagaza gukora isala y'imbaga. Yatawakka'u ala rijlaini fayuqalu lahu, ahagaze hagati y'abagabo babiri bamurandase. Fayuqalu lahu, bakamubwira bati yewe Abu Muhammad, Allah yaguhaye uburenganzira bwo gusarira mu rugo rwawe, ufite impamvu. Akavuga ati ni nkuko mubivuga, ariko ikibazo numva adhan yaqulu hayya ala as-salah, ivuga iti ndaguhamagarira kuza gusari isengesho, hayya ala al-falah, ndaguhamagarira gukiranuka. Faman istata'a an yujibahu, uzashobora kwitabira uwo muhamagaro agomba kuwitabira, wala uzahfan, kabone nubwo yaza kamba. Rero nanjye mba ngomba kubikora. Wa qala Hatim al-Asam yaravuze ati fatatni marra salatu al-jamaa, umunsi umwe isala y'ijama yarantambutse yanyuzeho. Fa'azani Abu Ishaq, umugabo witwa Abu Ishaq al-Bukhari, aza kunyihanganisha nk'umuntu wabuze umuntu, nk'umuntu wapfishije, aza kunyihanganisha nk'umuntu wapfishije wenyine. Ahangaho umugabo yararimo aranenga abandi bantu, aravuga ati wala umata li walad, ariko iyo nza gupfisha umwana, la azani aktharu min 10, abantu barenga 10 bari kuza kunyihanganisha, kubera yuko bari kuza abantu barenga ibihumbi 10 bari kuza kunyihanganisha, kubera yuko ingorane z'idini mu maso y'abantu ziroroshye cyane kuruta ingorane z'isi. Kubera kuri ya mwana nabuze n'ibyisi, n'umwana naye narabyaye, ariko kubura iswali imwe barabona ko ntacyo bintwaye, kandi birenze kuba nabura abana cyangwa se nabura umwana. Wakana ba'du salaf yaqul, umwe mu tubanjirije mu gukora ibyiza yajyaga avuga ati ma fatat ahadan salatu aljamaa illa bi dhanbin asabahu, nta muntu unyurwaho ni sala y'ijama imwe uretse ko aba bitewe n'icyaha kimwe runaka yakoze, kikaba impamvu yuko Allah amwima icyo gikorwa cyiza cyo kuza gukora salatul jamaa. Waqala ibn Umar yaravuze ati Umar yarasohotse umunsi umwe avuye mu bustani bwe araza aza gusari, asanga abantu bamaze gusari sala ya al-asr. Faqala Umar aravuga ati inna lillahi wa inna ilayhi raji'un, kwa Allah niho twavuye ndetse ni naho tuzasubira. Fatatni salatu al-asr, isengesho rya al-asr rirancitse mu mbaga. Ushidukum, ndabahamiriza ko ubu bustani bwatumye buba impamvu ki sala intambukaho. Mbuhaye abakene kugira ngo ndende nimba Allah subhanahu wa ta'ala bwazabikiru ki sala yancitse. Wa yakunu i'tina'uhu bi huduri salati al-isha'i wal fajr ashad, nanone gusari sala y'umurukerera al-fajr ni sala ya al-isha mwijama, ibi birakomeye cyane, ni nabyo bikwiriye abantu bakwiriye guha agaciro cyane kuruta ibindi bihe byose. Kubera ko Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaravuze ati izi sala ebyiri nizo sala zikomerera indyarya, isala al-isha ni sala al-fajr. Wala ya'lamuna ma fihima, kandi abantu muza kumenya ibyiza biri muri izi sala, mwari kuzaza gukora izi sala mu mbaga, kabone nubwo mwaza mukamba al-fajr na al-isha. Ibn Umar yaravuze ati kunna idha takhallafa minna insan, umwe muri twebwe iyo yajyaga reka kuza gukora isala y'imbaga ya al-isha na subhi mwijama, asana bihi dhann, twajyaga tumukekera nabi ko yaba ari mu ndyarya. Wa an Abdullah, turasoreza kuri inkuru ya Ubaydillah ibn Umar al-Qawariri. Uyu Ubayd ibn Umar al-Qawariri radiyallahu anhu yaravuze ati lam takun tafutuni salatu al-isha, nagi sala ya al-isha yajyaga incika mwijama qattun. Fanazala biya layla dayf, umunsi umwe ngendererwa n'umushyitsi, hanyuma amhugisha iyi sala irancika ya al-isha mwijama. Fakharajtu atlubu as-sala, nsohoka ngiye gushaka aho nasarira iyi sala y'ijama mu mujyi wa Basra. Fawajada an-nasu kulluhum qad sallu, fawajadtu an-nasa kulluhum qad sallu, maze nsanga abantu bose bamaze gukora iri sengesho. Wa ghulqat al-masajid, n'imisigiti yafunzwe. Maze nsubira mu rugo rwanjye. Wa qultu, ndavuga nti, ndibwira nti qad warada fi al-hadith, hadithi y'impamu y'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam iravuga iti inna salata al-jamaa, isala yo mu mbaga, tazidu ala salati al-fardi, iruta imbaga, iruta isala umuntu akoze wenyine ku giti cye daraja 27, iruta inzego 27. Maze nanjye nsari salatu al-isha inshuro 27, hanyuma ndaryama.
kugira ngo ndebe byibuze nimba nafata ba bantu basaye isala yo mu jama nanjye nyisara inshuro 27 ndaryama. Faraitu fil manam, maze nza kubona mu nzozi zanjye ka anni ma'a qaum, ndi kumwe n'abantu bari ku mafarasi, wa ana aidan ala faras, nanjye ndi ku farasi, wa nahnu nastabiq, turimo turagenda turushanwa dusiganwa kuri izi farasi, wa ana arkudu farasi, ndi kwihutisha farasi yanjye ariko nkaba ntabafata. Faltafattu ila ahadihim, maze ndahindukira ndeba umwe muri bo, faqala li, arambwira ati la tut'ib farasuka, uramenye nturushye iyi farasi yawe, falasta tulhiquna, ntabwo ushobora kudufata, ntibishoboka. Qultu walima, ndamubaza nti kubera iki? Qala li anna sallayna al-isha fi jamaa, kubera yuko twasariye iyi sala ya al-isha muri jamaa mu mbaga, wa anta sallayta wahdak, kandi wewe wasayi wenyine. Fantabahtu, maze mitamva mu nzozi, ndashiduka mva mu nzozi kuko nari ndi kurota. Wa ana maghmum, mva mu nzozi mfite agahinda kenshi cyane. Lidhalika, kubera ibyo bintu bimbayeho, fanas'alullaha al-ma'una, bityo dusabe Allah subhanahu wa ta'ala ko yadutera inkunga yo gukora ibyiza, wa tawfiq, innahu jawadun karim, Allah niwe ushoboye ibi byose. Wala'alla fi hadhihi kifaya, wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Tuzakomeza isomo ryacu biidhnillah n'ikindi cya gikuru gishya cya gatanu ku munsi wa mbere biidhnillah.